kan program en tu zong te chibei ule Hruaina eng weekly round up hun kan lo thleng le ta a question rong bol na sang chan sin ilo en hawang u Synod Finance Committee voiza somli parukna an thu September ni rukni laini somhadar som khan Synod Finance Committee voiza somli parukna chu Synod office JM Lloyd Hall an thu a member somli pathuman kal meeting hi Synod moderator Reverend Dr. C Chongming le na kai Hruaina Reverend V Aloi Shan le finance officer in report ape ani Reporter hian Synod Finance Committee voiza somli panga nei na rel anga Synod Reserved Fund le Mission Reserved Fund da ani thute June ni somni pakhata chang ni somni pariat sang ni somni pathum chunga Chartered Accountant in Synod Sum Audit thute Synod Finance Committee voiza somli palina thurel bo zwe ni dante Josepha bu zem sumdin hun chung changte committee in kara bia le ko shanga accounts training le finance campaign ni thute le April atanga August sang ni somni pathum chunga summu pastorala maktadwai somsari pathum noi somriat pali sing ni sang rungzan hi pathum le Missiona maktadwai somnga pariat noi somli panga sing khat sangre zakwa somthum awain vaibel chekhat maktadwai somthum pahni noi somni pakwa singli sanga za somthum pathumani a summan dalama pastorala maktadwai somkwa noi somruk panga singli sang khat zaruk somni le Missiona maktadwai somnga pakwa noi somsari singthum sang ruk zakwa somni pakhat awain vaibel chekhat maktadwai somnga noi somthum panga Sing sari sangre zanga somli pakhat ani thote tarlan ani Center KTP board say in Sanswana camping nei mek ani Center KTP nan board say Sanswana camping chu September nili thotan ni khan Synod camping center nei boya tanani a mi zali somsari chuang an ludani hand camping a hian twalupa Jerry Lerton puye Krista remna palai team chu speaker atan manani a rui hlo ngai te puala ni angin hun masalam hi pathian thu an ngai thlak theina turin an rui hlo ngai te tere turin hun man ani photanga ni som nuwa speaker hian hun mang chan don chau ani camping hian September ni somni pathum thlenga o don ani bial shanga no pang Sunday school in khompui nei ani don Vo in September ni som pathian ni hino pang Sunday school in khompui ni ani a Presbyterian caution noi bial shanga no pang in khompui hi manani ang no pang in khompui a hian pathian thu la le thuin chang mangin in elna ne ni anga heng ba ka hian no pang ten item shang arem chan dan angin an nei bokang no pang in khompui hi bial tamjok chon in ti sia na tanan manga bial then khate ro chon in ti siak lovin an mangthung no pang in khompui he ti ra chuan missionary te thanem ngai na awanga nei chanani a kumsang ka zukwa somthum pakhat khan aizol tlang nuam ko shana ne ni a he no pang in khompui masaber ni a shiat ani tun malam chuan no pang in khompui hi bial shang in anrem chan hun an nei mai thina tun hnai dewa tang khan bial tin te kan kalrwal theinan MSSU chuan Sunday school zirlai syllabus a no pang le senior in khompui hun turan ro mantel ve ta ani September pathiani voi ni na beginner department atanga sacrament department le pathiani voi thum na senior department ten in khompui an nei thina ni kumsang ni somni pani Synod in khompui report alandan in Sunday school sangkhat somni paria to oma beginner department atanga sacrament department azirlai noi khat sing khat sang ruk zali somni pali le zirti tu sing ni sangthum zariat somnga pali an omani Synod mission board rongbol na sang longai thla ila Tripura mission field August sang hi somni pathum chung khan bel tu thar som riat pakhat an oma January atanga August la chung khan bel tu thar zanga somkwa paruk an omani Jharkhand mission field September ni thum pathiani khan bel tu thar pakhat om Arunachal and Assam mission field west September ni thum pathiani khan bel tu thar pathum an oma poldanga tangin mi pakhat kan ko shanaron in pebok Odisha mission field September ni thum pathiani khan bel tu thar parukan om Lucknow mission field September ni thum pathiani khan bel tu thar palian om Home mission north September ni thum pathiani khan bel tu thar som pangan om Delhi mission field September ni thum pathiani khan bel tu thar pathuman om Patna mission field September ni nga thole ni khan bel tu thar pangan om Siliguri mission field September ni nga thole ni khan bel tu thar patni an om Field Committee September niriata changani somni pakhat chung hian field pathum Arunachal East West le North Field Committee turin Reverend Dr. Kela Lom Zwala Executive Secretary upalal chalhuna ralte coordinator le upalal zam liana BEC member te ankal thok tu thar
Synod Service Board chuan Synod Hospital dur tlang le music instructor contract a thok tur la thara October ni thum tho le nia an hna an zamang thok tu thar te chu dialysis technician atan la roki ma la lompu ya late fa pa ma bok veng lai le mal som tluangi van lom thanga fanu bethlem veng thlangte optometrist atan lalmwan oma kap thuama fa pa dur tlang kon veng ophthalmic technician atan ramhing sangi lalming lena fanu chingchi mual pui le music instructor atan Samuel Vana Shwai tluanga Caesar zo lena fa pa Republic veng aizolte Prison Ministry September ni som pathiani somale chonu hian district jail aizola hun mang turin revenal muchwa ka director tlangwala rempuya speaker saltang chwa tu team pukelal dong liana Synod office pulal lom na ki ma Synod office pilal fak omile zai thiam nulangur siami changte te an kalang MPF Aizol East 1 constituency political seminar nei ani September ni sari ning ani somadar somle chanve khan Falkland Presbyterian Caution Hall Aizol East 1 MPF constituency forum buat sain political seminar nei ni a he seminar hi upasilal biak sanga president Aizol East 1 MPF in akai shwaya Reverend Ramliana Patsuao General Secretary MPF chu resource person ni in kan mamo ram shwai tu tha le political party le MPF tho hona thutlung soizaw na le zir hona hun thatak man ani Reverend Ramliana Patsuao resource person chuan paper chiarin a soizui ngala ram shwai tu tha kan mamo dan te soin ram le nam le sa khwa him nan te ram mason na atan te lem le na ti bo tur te ram in rail ball na tha nei tur te thalai te chok phur tur le ti chak tur te nung cha le thil siam dang en kol thiam tur le thui shwai te poimo na te fia takina soyani chonhula ma resource person Reverend Ramliana Patsuao in local forum te ti tur le an poimo na te asoi le ani he huna hian zema bok not zuang tui sipir veng hlun thuam pui monna veng Falkland le sipir local forum atangin mi somruk panga an kal khom ani Synod relief fund pe kani tun nai har sat na sang tok ten hena he te ha Synod relief fund pe kani darla khwadam lo mi pakhat hena cheng sing khat le zong in khwadam lo mi pakhat hena cheng sing khat pek ani tuna chuan Synod moderator le executive secretary the program longai thak chun zamang Reverend Dr. C Chongming le na moderator September ni saria tang ni som pakhat chung hian Goa Pune le Mumbai te caution tloina kala ni som pathum le ni som palia chim area committee turin lungleya kalang Reverend C Zoramoya senior executive secretary September ni saria tang ni som pakhat chung hian Goa Pune le Mumbai te caution tloina kala ni som pahnia pay commissioner thuanga ni som pathum le ni som palia chim area committee turin lungleya kalanga ni som panga service board subcommittee athuang Reverend VL Waishan le executive secretary September ni som pakhat atang ni som pathum chung hian Delhi akalanga ni som palia no pangpol media committee athuanga ni som panga archives committee le Sunday school BEC athuanga ni som pasaria lungleng pastoral bia senior department in khom puya huna mangang Reverend Dr. Kela Lomzwala executive secretary September ni reta atang ni som ni pakhat chung hian field committee in Arunachal East West le nota te akalang Shatina kan han puanga nge kum sang ni somni palia tang sang ni somni panga chunga tan Synod revival speaker la kani dona a deal du tan deal thei ani deal na form hi Synod revival office hun chungin lak thei ani deal na form chu October sang ni somni pathum ral mangein revival office sa thelu turani ang deal tu zong hi November ni somni pakhat sang ni somni pathum jingdar sari atangin Synod committee room 1 Synod office sa interview tour ani ang Kati zong kha tun chumatana weekly round up hun kan man thei te chuni